besomo esa enwumre no nsia kase ene ebenada wo panima bosome ne da etoso eye ensia afimpino ene aduonu emienu enasipiesie enko emaye na boafo Bempoma Plaza Hotel ye Trinity Awasabi Plaza Hotel Afe Alhaji Hankuri Enterprise Jubilee Hospital Samawa Pomudin Ehu Ehia Wom Anso ana Wachimai Development Association Afe wo Toma de won Krebia Opesa Wotua Eya Ahenkan 93.3 FM S20 no Marketing Department Aso Masne Enenumre Ewosika Afemo Afe Subronya yi Ahenkan FM ya no kabo mo na ye di ne ekwan pa S20 ebri pemu emu ejirejire mu nyina diet betu dwabusia kase yi twa ne ho aba fontentan kase S20 Facebook di echi enso ewo ho eye Ahenkan 93.3 FM atroya no eye atroya kase okwa wa like wa share na wa dwenkyerɛ de egu wo ebre sem ye be hwɛ ne Ahenkan ni nyina de ama wo YouTube no eye abusia tenten tu kwa no wa subscribe odo ho akwa don bie se ne be enyubedi ahudro nyina no wonsa enso betimi aka bia fe kase yi enam information centers bebro dionum ni echire wa man Ghana poye mantem bebia wo bia so etie ebie menso enanwumre maji megwa na mebekenkan kase ne medin ane mame akia Janewa afe kase no enchechemu Adam Abusia ya shakasia na sinemo ya shasie every Progressive People's Party PPP amanyuko na sweye na national chairman wotutunani awada amanyuko ya no eye rana na ofori owusu wopani din sama wodropi na tudwana ne kasemo ana wocha musasha womayi wasi wa hauni atetia ya nemo sabre woman Ghana sika sama atope sika sama atoba hama dishe wo memobia kem na wobiesu no wasi ehusu bo nyina dam eye yesa na hini woni monyamfo aka oforiata na ehihye bia wodi gu aponso ne nanam so ema tese won man no na mo hauni atetia bi etisese mo ana wocham sa wadu na nyi afiye papa amamu aba amamu okonani tua bebremu wasi wa hauye ne woman Ghana ye namu no bi ensi da untia ne nwanwa ye pa esa ban yi babosha wodra wo hye esa ma wodra wo kan ye wo kan sama ma ne koye sa wo no de wo ba basia kura ne nya de wo bebo bie wanu ani botom sika no mai musika an wode ba ba ye pumtuo enti wo mo ye nwanwa pa sampo free mo aban ye timi abo basia ma chesa aburo aban ahodro a wo mo ba nyina de so an wo chesa hwe aban basia wo bo no hu wo bo basia ma chesa aban a wo beba betua ni odi wo soso ba wo beba betua no chem sade ba ko a esa ha twinkura ne sank wo man ke bobesia ya di mfishane poli duna ke di esiwo na ni ya hwa totwe ye niam kakra na sa besia ko no ya yi ni nyina so de firi wo enso aban yi ba ye no aba be ye sakra ye bi achese bosia ba ya ba bebo ani e ka wo bedu kurasi wo ma man Ghana no wo kira aban yi afiri wana saban foforo ba ani wo man Ghana sa besia no ansha ya di efishane poli adionum 20 years echi akra sana sasikei ye betimi enso etua wie wase ni nyina da eya aban o wa bangwam ne hihye ye bia wadi gu aponso a chese emo apanifo eka wayi na so watwe ne ni wantimpo ese wodogo bi enu abem anu na nam so amaso wa hawi nyina ba Ghana fo esom na ye rana na ofori wusu etwa ne sepse wo chem se semi nyina kanfo anom ne woka enyina ne se wo besra ma pani na na dan kwa kufuado ene ne MPP aban se wo mo pe wo man empumtuom na wo mo pe se wo man saso gina ne naso a ene wo hwe na economic management team a ma pani abedi eche Dr. Mahamadu Baumiata no ene wonyi wo bia akonya free ni sem obi adibra wonyi free ni sem so wo no sama pani ni so wantimi nya ene na wo tonkra ama economic management team ni se ehihye ne ebosha wo mo hye no enya de wo matimi adi so animguase poto na ya tuom na animguase so wo wei fataka ni batu obesom se wo mo ankasam wo mo fa twadwane krata na ne wo mo ntran krata kwa ma
aban se dibra na wode ma no enya de won betimi aye won ankasa reside na fe yempe won a won betimi atoto wo man Ghana ye atoto wo man Ghana sikasam am ye sikasam etimi agina ne yemfa sankrofo ne into economic management team ni mo na ne won hwe atoto wo man Ghana ne ma ye asu man wo chem sa hwe aban yi ba ni hihye bia wodi gu apon so ha dwimpa o ani wo ba no wo hyase every sikakra bia wodro so wo gugu na wie ye ana ne wo twi na nidisi companies awodro eno so wo tutu mu hihye bosha kase so nei wo chem sa contractor force so pala ya wo mutie mu ka ban ya de wo ne nya de aban enso so atimi atua enso aban yi sori ya wo si ya wo fruit akwantempo awodro wo behwe no ye akwantempo atete apansam wo behwe no ye wo se ansana ni nyina betimi abamu no agisa economic management team no aban hwa na sama panisha na enipa wodi sa di brana hwa omo sani nyina wo ji wo mu nyina edi Keno forata nyama oye or the hardships or the bagana yenti be that GDP ratio is over 100% worse than the HIPIC proportion or year worse. Now the man in white was shifted everything to the next 2 decades of governments there won't a corner on Hawaiian was shifting from 10 years 20 years. He has put the burden at the government. Wobeba immediately the entire economic management team has resigned. With the situation here, woman says Ghana bonds here junk bonds, and nobody wants to touch Ghana bonds. The entire economic management team must resign. It is only the honorable thing to do with immediate effect. And look, companies now will collapse. Companies are buying the work out, are buying not the work out. Contractors is won't work out. The same contractors are buying out today. We 98% of the contractors. They have come out there. They have not been paid. So yes, stop borrowing immediately at IMF. Abusia ani eye wotutna ni awada Progressive People's Party PPP amanyuko na no yewra nana ofori owusu yatwa ensam no aswana Deputy General Secretary awada Trade Union Congress ano eye yewra Joshua Ansam ani ekwai wama pala ye papa chemusa wamu ano ansani ebekin kai budget ikura no wamutu aban funso anya de aban tie ye mampani wamu kansa mu kira mampani ama mampani jitu mu asu obehwen we ye wamu sam wa mapede wa ye ni nyina momo asu kwa wiase no nya de a mampani aye mu back wamu kira wamu si 11 hunsa sami ene ya be de dweyi wamu kaya sa kaban nteso enfamra wa ha chiche mu hwe echipo enum 0.5% aban jitu mafe kwa wiase a abaya nyane sa wadi akwakoja 1% nti wamu kura aban no wama dwan wama pai ne la ye kura ajese ni nyina gu a wamu nyanka nwasem afa mpofri ma abaya saba adi hihye bi ba begu aponso a wo kire sa ane ana debt exchange program wadi ba begu aponso enrada ana wo pa ho ntoma na eno ana kwai susuti wamu die wam na wamu kire musa wamu de wamu ba aban koko esisa aban pen totom pen no a na wobesa wo man entumpo wobesa asumdwema pa entonkwaso tesania ekwaso wo man mumpo adihye tim fifre na adihye tie mu nyina no wobia gusukura na asumdwemu sa aban ne pen sa de ne wamu ka kira aban no ese wonhwe na ne wamu pension pay no wamfane sanka wasisa aban nim no de ne saka pension pay pa dia ene wamu sunto sukokwa wombetibie achira aban pa no wama chira aban se bi wo manum o enso fa na ye fenti na ya no wo diesie na ne fita no wama te abasanti sa aban pa ne wansem a wonhwe ne wo pension pay no wamfa ne nsa anka womo etwa womo samso womo chemsa no kura awo hwehye bi aban adigu aposo a womo Trade Union Congress for ha mo ye papa sanko womo nimi anka ansa kura na aban betena se na wafatri mu po bia ewo mo ho no anka wodi kan no womo hia an womo to kasa twetwe nkomo na ne wodi ne susu ye nyina to wo manim na anka fa na fa ni nyina womo hwa dosom adefe ma hwese so aban hihye ya wode ban ebeboa womo anasa etimi mbo wom so mu kyerem se aban ya wo ba ye de anya san wo ye no wanu ansa kwakwatena se na wato ne hihye ya afa ni tiri mu powo bia na odi aba betu dwa wo bra won kan kyerɛ obia an wo mu kyerem sa hihye wo pa de anya de wo mu bepene so ne
ne di kan kra ansa na ka ban no ade hihye bi se betu dwa no anka wo se wo no wo mu trade junior congress fo hia na ne wo mu twetwe nkomo wo mu se no aban na anye enti wo kra no wo mu ni aban no wo bi ka ewo ho afa ya aban ni kwaka mi enti a wo se anye pension pay ene wo kra ne ba no wo mu chem se wo mu de pension pay no wo mu nka ho bie se aban nim no de ne saka wo mu pension pay juma wo ma ba be ya no wo mu mrati bie mu na afa wo ma kwa ma hu mi je ma wo ba bete so aba no aban ade ne saka ne wo mu so wo mu ni aban ewo bi eka papa area ho me area ho ankaza kese ka wona na be ma wona na ba ofi na se wuntumi hwa no ma ne wontono a na nka nisi ka keto ase de na be kam so ogokowia me ya bibia ho wona na wabona bosu ma tete bibi nkeka atowo se na be ya se da chin bi anhwe no kra ona nkasa ope bibia tatawa na bibia to bibi keto bi botuma do na be kam okoyi what is ask kan so and so obi abona ka enti ya vanka restructuring I mean bro friend no mo da na ase den ya ne ka we statement mo an say yes your pension is coming so more as of for amount for full pensions can so because I know any that's all and when so him dia o ntia ma obi aso e mekitin yen na na ya mpo ne say we have penny and so your amanso afo kontunkunuku na so be betiki bi using the say ya sabi ntin count me friend when friend any inform one green say na person me me anso ya ntia ye ana say ye hu say ni titi mu ya so tuma ko tiki sa police na na we di kai akwa announcement no say you can take it or leave it I mean it can insult the workers of this country yedituma enye enti ekase isika ne die yes no bebre wo ya mo structure ya mo fon so be yo mo dafa but the pension kan die Abusiani aya deputy general secretary our that trade union congress annual Yewra Joshua and sana wa manen sem na siwa what na wo chem se wo mu de ne wo mu hwehwa efri aban sem aya kitikiti bi se ebuo kakra na aka no anka aban behwe no watimi ade ama wo mo ana wo chem se aban ni buo emajumefo so kan papa mu a anka wo se aban timi nya buo emajumefo se wo mu ajumefo so no wo mu bre ye pa eba no wo man empumtu a wo mu so afa bi no wo mu kan ho bie efsa wo ma nkwa ma nya de ato aban benya bie wo mu kwa no wo mu kokotu ato ma je aban so nya bie aye mpumtu juma tinka wo sa aban a kire se wo buom ka wo sa aban hwe na ne wodi ni die enso etimi mom no wo chem sa se ne aban yi amfa ni die amom na ne wo no afa kweti kwan so afa ne mra kwan so kwahye ne mra no wo mu so wo mu ka kire aban se ne na wotwi mu a wo mu ko no susu be kwa kwatena se na asem kura na pension pay no wo ma hwe adefre mu ahwe kwan a wo mu so wo mu de fa so ebetimi aboom no chem sa wo mu so ka sa wo mu kwa kwatwe no anya de wo mu kwa kwa ba aban amane anya de wo mu kwa to mu safra aban wo mu no wo mu kwa kwa yo ma de etsaban akwa kwa ye ne de wan tune sanfra wo mu ti no wo mu so kwa kwa yo mu de no wo mu chem sa aban wo aban wom na adu nyina ne sa wonu na tumi kura no wonu ne aban wonu no wo tumi ti wo ye hihye bi kura na wo mu adwumayefo wonwe wo mu ti no sa aban anwu wo mu na ne die sen wan fa mo mo de a ane wo mu so ekwa kwatena se ne wo ma pekwan a wo mu so di asem no ebefa eso we are buying to me so busy the baby to decide on that money or whatever you can do with that money. I don't think it's fine. It's not fair. It should have been done way ahead and son and Kasa announcement way Abba. We are pressing to the Bina, Mutu fear now. Obi abano dem brebi abesho kon say who premumpo sambre when it is so fear. I mean it's not fair. We need to be respected a little. Some papa we be share within the week ya you be share the perform one drink. E be do one na e dia na yenya information ni na bebe na fe tumi etiki esi na papa I was. But that's for now no. We only cautioning government say it shouldn't attempt taking our pensions money for restructuring or whatever structuring that they want to do. Who could be say be home where won come mention number no. When the panel ko drink. Won check how that so and then question nipa no na be nipa no so de na adwin baba na mo menu na ma fa adwin if is say na nipa menu mo na mo say na mo na nche say nipa ba ko for try be bia no take decision say me me mo motivate na me say na say you know say yin na gitu ma yi ya things when am boy for yin na kan no man yi tunko yin na yi adwuma na ma man development na economy na ekoso nti adwin boni bia no bia tini so be say ma no na mum say won kan fa kan papa so bia any am won kan say no ta ho asem yi adwe boni bia ni wo mutrim wo mo de wo mo prepa panche na dani de nyina wo mo kwaso ye adwuma sane ebe ya ban so benya ne to de aprimpum to na mom sa ban ye ese wo fa ni de ma wo mo de na wo mo so no
Wamo kasa kwan so won behwa toto wo mo niema eye ani ayeyera Joseph Ansam where Deputy General Secretary wada Trade Union Congress ano abusia ye gina ne semi so na yato enkra na Bempama Plaza Hotel ye 20 awase bi Plaza Hotel wase ono no brand nebe jojo ho onipa de nke ye anya da na wo betena fie mpa kro na da bia woda so sai breka krema na wapie naka ni pedwane susu ehu bibi foforo ekoba ne sakra ba ni pedwane ma ninyin from eswo enti Bempama Plaza Hotel sabra na bejojo ho na ne mpa no eya queen size bed orthopedic kankasa enti anya fe na wo kwada so ama wusisi wo pechi abeya oya ahentesa edan bia so na condition bom dan bia so fridge ni TV simo afa wasanso we dan ba ko a enu kitchen shem wo mu kase wom I quite self contained into shem a wan ga south me popo won sa no kama na Bempama Plaza Hotel se bia mo ya adwumakuo mo pe baby na ne meeting mo hia atwetwe mo nkomo a wasebra wa wadan a efa nipa mako aduasa 30 sa dan kro na wase condition bomo projector susu esansu bom enti mo hia na mo didi mo nkomo a bibia ebekotote na wa ho ban bo ho sem so no ejina brani ye pa baby obepark o car so de enye ha Bempama Plaza Hotel ewo bar any restaurant ntinyane a wodro ni nyina wobenya bi enso edi wo na Bempama Plaza Hotel tie ni ama wo mo dance nie wakwakoda wo na de achi anopa no ye ma wo breakfast enye ne ye pe o ye free ye pem akwapopo ye nsa no ma aha ye baby saw ni awo pe no ni aye ni nyina kama the amount ye ma wane adi fruit salad kakra so atatu anya sam ketwa umpewe na wo pedien Bempama Plaza Hotel de dan me kasa ne ani ehu eno na no edi ho adanse enti kwane kojojo ho wa achimodan kwantanu mo ni Pentecost asafo no ana edi ahwe ni mo obetimi so afrom wo emai so 0249 855 396 0249 bronya ebebe ebi a wa huhuo bi beba wo mo dan no ye wa akra wom kofo adua wom ayi Portugal wom Italy wom ene akuronkuro a wodro na om de atoto dan no so tu betimi afra kra no wabuki ato o e bia me pa akra o me pa Italy me pa Spain ni nyina no wa mo de beto kama se ne bre a edane edura wo mrenti 0249 855 396 0249 855 396 now ne Bempama Plaza Hotel penifo entwetwe enkomo afei Alhaji Hankuri Enterprise nyasam ketuo wasenia man wakofa ni dosopu general goods bra na ebeje wodi adisuafo na mo wantra so suku no wase provisions ne mo pe bia mo benye bia ewana so eye na wuhu ne tam kura na wo frena ne wo penu ka ni nyina ache na wotimi boaboa ni nyina no packaging wabe packaging kama bebia wo bia chimodane ne potem wanu ankasa edebebro entisa ye mo ana wo pe sugar milo sobotin kwao oil ebani provisions ni general goods dia Alhaji Hankuri Enterprise edem wa chimoda Opportunity Bank no any South Bremura Bank omu fifuni pe bebi akosto ne wona ho ana Alhaji Hankuri Enterprise ewa niam ebani provisions akwa ne wo pe bia no wonsa enso be ka pese won family ososo anu wa frɛ no 0245 447138 0245 447138 Jubilee Hospital Samuel Pomuden ehu ehiam entnasema na nya se na wakasemi hu yanka nti woni pade ankabra ni brebia check up utimi ko bi no wakɔhwɛ woni padwe no wakɔhwɛ wapɔmudim eba ne sakra na bibi ya tochema a doctor for timi kikasie ni entem enti Jubilee Hospital sabra eba na apɔmuden ni ayarehwɛ mapa womo jimu womo anya sam keto a doctor for ni ntini akukudam pa womo boben ewa yarehwɛ ni ayaresem enti wokɔ wasa eba ne laboratory won behwɛ no
no ma ye ne kama ade ama pese ohun moja kuo yade bi kura na ye na ne opese ohun yade kwa lab yi wan be hwe no matwa obi ehun yade kopotia ha kuransa na doctor edne sa enso account na doctor ahwe wa wie no edro doctor be kasa goto bra no nkwa abonten goto pharmacy wa Jubilee Hospital ntundro ni nyina obenya ne pepepe wa antenatal care ni postnatal care emye maame no mapemfo antino eda obehu sa wonyem wa fafuru na wa sa ohase kwa antenatal care na a nurse fo ni midwives a wa mo ho ne kra nyinse no kama kosi se yankopon ebeso wa asumdwe manu achi so no akola na didie mu ni nyimu ni nyina no won beto omoboase na wa mo akyerechel theater e wo Jubilee Hospital wa e operations ni surgeries wodro ni nyina wa mo eye bi ewo ho maternity ni de anyasem kito midwives no ya tete wom nyamisro kwan so nti wokwa no ya dempai body wechi kama won beto amoboase na wa mahwe ultrasound and ECG scan wa mo eye bi ewo Jubilee Hospital na nya yade bi aso no ana hia se doctor de eduro be ka ho doctor de obekwa yi theater doctor de obekwa laboratory dabi yade bi ohia ehia kasa kire enti Jubilee Hospital ewo counseling unit akwa wan betro moboase akasa kire kama wadidie mu wanamontuo mu se ne bia wapomudin begina yie wa eye clinic a wo hwe ani yade ahudro ni nyina diabetes ne hypertension clinic enso wo ho Jubilee Hospital ewo canteen enti wo kwa wadua ne die mu bibia edida na kwa makoya yaresabia ni ntini wo madua ne ehu etiye pa no wo insurance card ahudro ni nyina wade ye adwuma enu nti say ye national health insurance anasa wo de ne private health insurance wo se fabram wo beje na wa hwef se wono nani suade hunu nyina ani se wapomuden ebesan so asi ne nan eso Jubilee Hospital ewo achimodan aboabo kwantempo no eso ana wo saya Diamantry Bridge ni so na wo behu wo mo fra wo mo ewo 0244 575799 0244 575799 now ne a doctor for no so enchiche enkomo Watchmai Development Association aye enkurankuraku ababa primpum tuo ama woche eman enti we obi a Watchmai pum tuo ehu hia we obi a pese hu se Watchmai atumpon a na wa ba be kan ye hu na ye nyina ye de entuma bom apre Watchmai empum tuo enti wo be ba Ahenkan ye fam ya so ya ye Watchem aboabo wo ba no wa ba beturo udin afei busumi bia no betua 10 cedis enti wo de wo de ba meso mede ba ne eboabo ni nyina no pre empum tuo so ama Watchman kakran ana akukọ edinum so enti nkyerechemu bi asimi de ya wo betimi afra email 0594 467029 0594 467029 wo to wade bronye ewo so timi bode ro meton kwala ne emo meton wa mu meton wa sichiro meton biscuit Christmas biscuit that say wo bon wo jerusalem be obi pebia wonko enkoyira ana sa wo wankra bi susu a wo pesa wo to ani nyina aye Ahenkan 93.3 FM ye bomma ekwa echichi ye papa aso empempem anso ana ete ye nkantina ya bo wade tonde hu de ra so empempem ana ebete bie ye hihye ye ne so de eda fom ye pa ne ebeboa ama wadwuma enso etimi atu empom enu nti from marketing manager 0244 290093 0244 290093 afei bronye Ahenkan FM unia ne yen yansu yenia ne enti bronye yankwa yen hye ye dan yimu yankwa yen hye ya bansuru yimu na yenni ekoba ne sa ya anya de enti ani wo bom ni ya di bronya ne kama se ne bia de serie ebe hye wo bia afrum entitie dwumadie ne edosom ne edi kan na gukensie ebe koso football competition enti sa wa achimasa blog yimu achimodan ne potemu na mo ye football team mo ye football club mo ni bobo na wabo Ahenkan FM waba be fa forms no free ya nyew sempo ana setekumpo
woba befa no watro din sa sada no nso no wo besi akansie ne ebiem na akansie ne bekoso ewo aboabo sakasaka park ewo ana ekoso forms na ye ba befa deadline edaso sa wotena se ye no wochena ene na eda 21st December etoso a enya de obetimia aba befa forms ne biem competition ne so bekoso 24th December 2022 ana ekoso aboabo sakasaka park na ya bobo na ewie 24th no 26th Boxing Day ya chichade santi Boxing Day no so no Ahenkan FM ya ne ye nnuanum ajanka ne awisia ya kan ye ho bom ne ne bronya no ye di ne ekwan so koso kura se ye nyina ye be hye mu ewa aboabo de backgrounds na to say ye di dwumadie ne bronya ne ye di ahyehye so ewo gom enti wo obi a wunya ya anka dwumadie wo be boa yen wo be so ya sene ebi mpo a wo kura dwumadie bi sensi weni so enso wakoye nipa ba akofo nti wuntimi fa wontuma bebo ye dia no ne ye nyina ye mmomu na ye mfasire ye ehye ye nnuanum ajanka ane awisia etuso efru munti frey 0244 290093 0244 290093 anase 0554 171393 0554 171393 abusia sikafemo wamo aso yasne enne anwumre ya fei ye to akase no eso ebusia ya to akase no eso na Ahenkan force na ne wo mani abri ye papa ase ya wo maimwa ne eto fangu mu eniema bo hihye ase kwaso na ne wo mu so ahyenti abo no wamu atumu no wamu kiremu so anya fa nwonkwo anti na wamu atumu na mom aniema bo akwaso nti ahye na ekita wo mokra ne wona ma tsa wotai kura timi sei na wasa otimi kwato tai fufuro be hye me ho spare part e wotai otimi kwato bie sa aniema ni nyina abo akwaso nti wamaka ni nyina bom ana ahyenti abo no susu atimi akwaso na ewo mo na ne fa ngobo atiaba for me tinka atiaba for me de nkia hwe animo esa Ahyenti abo susu betimi atiaba form na anam so bie Emma Association of Passengers in Ghana wopeni ba kwa waka ho eye maame afia kwaten asamani maame ye kire mu sa driver for yes ramo papa wose fango bo aba form fango bo so aba for me de akwan bia so no e wasa Ahyenti abo lorry fe no enu susu timi ba form na niente wakasa no ana wachem so ho fango bo kwa so driver for adi dwa ya sum di dwa ban ya sum asa na fango bo akosoro enti kwan bia so wo mu so Ahyenti abo wo mu timi tumo ene ne aban hwe prince so agitu mo ma wo mo esa Ahyenti abo wo mu tumu no kura wo mu tumu enti sabre ya fango bo susu etimi aba form na wasa kwan bia so no a driver for ni sutumi hwe na ne Ahyenti abo no esutimi ba form ye pass na be ya wo bia so betimi ato ne wo chem so abiasa na watwemienu tam ni o ana fango petrol bo ba form diesel susu de eba ye esu ni nyina aba ye driver for wo bia otwi nani wama ye omu tse ne wo mu hu ye no ensusu so ampa sanka ebo ne kwosoro a anka sabre kra wama hya se de nkrata wo driver monten so akeka san ye beto Ahyenti abo mu ana fango akwosoro so ye ba betum ensu aba for me de wama ye omu so wo mu hu ye na wo trust na wo chem sa wo no Wabensira Ghana Private Road and Transport Union, Afe Ghana Road Transport Coordinating Council, ene kokwa agwodra ebane eye kwansu jojo ne Ahyenti asama wamu ni mwobie no esu obesto papa wamu ni driver for ne kasa wamu susu na wamu ye penifo wamu momode ehwe esa Ahyenti abo ebekofom ya share me say who na sai e kosura e GPRT for any a driver ko kuba ya do mba de ye deda afasinya for ye de ye ni ano ye pe ba bia kontini 19 kontino ko ba betina mu a o mesia fuel price na kosura ma ye ne transport ministry akwa ko sedem mu aye meeting ye ko ye no de 30% na ato so na me afa paper no de kirew enti afasinya for be wie de ne ntokwa ne ho didi asema ye be di ye enya asem ketwa kra fi be na wo twe mu a de ba besi na wo twe mu utimu se fuel price no aba fom ye pa kra ne na
14 cedis mpo ai ho akwa nya samomo de de ye two fuel price in be 3 cedis 4 cedis ana mu dani ka kwa aban ho mo ko ministry ho mpo na antan na mo ko Ghana mampani ankasa ho no ene ba be bi mu tu mu ene bi mu ankasa mo de mo diet e kan ho na 2020 mu ho no mo amu ni ministry of air transport e ko se kokoa mu e de automatic adjustment formula by say fuel price ne kosura mo so mo better transport fee mu sa so ye fuel price ne ba fuma mo better transport yes mu what will chrome have be da GPRT aba on 10% for mo de huruma yes ene passenger for ba mo kan tell say fuel price akọ yanko pada rumenti enti ene no mo ba 150% na ye 130% da ebi eni ho no mo sada eno na amafu ya sere gina ye hu say ye tie Abusiani ayemame efia kwatin asamani. Wanuka Association of Passengers in Ghana APJ wakanwubie. Na wamanas one weche musa wabesra pasag abayishe. Na wafashishe yebi nwa ponso asanshishe yano. Ebebo passenger fo ni a driver fo nyina ho ban. Enti sefango obo kwaso na ni obi ani twemu bie. Na ya hyenti abo susu etimi akosoro. Eba fom akwa bia so na wasa hyenti abo. Esusu timi ba fom wasa akoye ni sadia. Esisie pa na bekoso wo man mu. Obi aso ni wa pesisie enti akoba ni sam. Na dementimi nwase basabasa ya ana ebeba wo man emu. Elunti free na ekono abanye tsede ema passenger say yeso yaduma ayeye no yento yakatu mu aduma ayeye ne kobie yeso to ayese wo ye de yensabu ye dem nifem obi mpo ma meto na yenye bi mpo e de ahweye ma na yeso yetimi abaga ni bi because ntimi konkoba se wo mo kwa kwa kose kokomi yetumu dia ne atuma mo mo na adriver fon kwa no mo so mo wayire no mo okrom ha wo mo wo ma okrom ha wo so o mo ye case e de ema o mo ka onet wo ka pro mo se yenye sika nhwe yire no wo ka pro se ye ko yezma yenye sika se enti se so yent na ho e ma driver for city ye no enton ko enti anu no wasi ent na ho e ma se enkoso mame afia kwatin asamani Eka Association of Passengers in Ghana APG ehwo na wanu kasawi ya na no esi yepe ana public relations officer awada true drivers union mano yera ya berima susu di bi atwa so wo chem sane sama ekoso no wo matepa so nya de wo mo de beye adwuma wase a passenger for ni Ghana for sama wo mo kasa ya hyenti aboye nteso no wo mo driver for ni ekoko a wodro no wo matepa so no wo kase su plane fata Ghana for munti onya de amosam na mo kan ye beye de beye adwuma wase a driver for nya kraduo esa hyenti abo no wo mo ba bete so na ne nti abo kasa no wa kyeresa nya fa wo bo nko a ana ma hyenti abo akosoro wase spare parts ne woni ama nyina akeka ho enti sa hyenti abo anasa fa ngo bo na aba foma wase spare parts ne bo gina bebi agina ade achi ade esa nyina akosoro enti sa wo muti hyenti abo so a efa bi no wo mo so ebe ha wo mo baby omodo omunsam ne nam ne de omatum kwan agrava for ye nwene ho kora se ye betu da na mo no mutu ne nuru ho eduru ho a enye obi na be hye ya ba be ka ho asem e de akere Ghana for now ne de ye nya nwene bibia wo se ye beti ahyenti abo na enye fango nko a ne ye de hwetu ahyenti abo ye hwe spare parts because ye da sore na be ka che se ne car tire 24,500 across 6,200 enti to ahyenti abo mu a hope say anhwa mo nka bi mai enye insurance ekosoro by 30%. Anything to ahyenti abomu a wonka bi ma ye. Temu ya kasa fuel price ekosoro by 10%. Anything ye increase ahyenti abo a eno ne dia na mo kakra de mai. Eno kwampo no ye wu nkomo ekoso deda esie ansa na yakibibia se kakra. Eno pa ho a to ye de baba abonten no. Mo nyina mo kam ani aye hu bibi. Enti anya fango nkwa abo spare parts ka ho tai ne ho kro ne ba ne bo na akosoro nti no se abesa hyenti abo wa monte so de ne fango bo akosoro ye hwese spare parts no eso bo ebekọ efom abusuani aye public relations officer awada true drivers union ano yera yawo berima abusia ye gina ne nsam so na anwumre no nsia kase ne de ni nyina si sori so pe agudie mo mrantie no wamo eba betna se na ne Portugal and Switzerland wamo e dia be hyehyɛ so Morocco the only hope of Africa say no ye dem nti ye twani obedi nkunim no aba be hia yen e wo quarter finals we
Aya commentary headquarters Ahenkan 93.3 FM commentary headquarters inti enya so de so pe wa mo ba betina se ebusia ya kwa anwumre mi producer watna afidie na chichinchi mefidie na fruma ema me eye abna pokuya ne subordinate eka ne hu bie ama safo a wamu mienu ana chinchi mefidie na fruma ema me saso ana kwame asante ana edeme eko Facebook Billyman eye technician on duty abofo nkaye ni nyina no na sepiesie enko ema wo mo me so ameje pini ebe kinkan kase ne medin